You said never let me go. You said never let me go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari libur, lagi masak-masak. Nih teman-teman, mau bikin apa ya? Istri saya mau masak sambal goang. Nih teman-teman, lagi proses pembuatan sambal goang. Nih sambalnya udah jadi. Nih teman-teman, hari libur kita makan di kampung teman-teman, sama lalap singkong, sama bonteng, sama ikan sambal, sama ikan sepat asin, sama tahu. Teman-teman, mantap nih. Makan di luar. Ibu makan nggak? Nih teman-teman, makan. Tidurnya orang-orang. Lah, mana di pulau? Tambah tuh, Bas.